Assalamu alaikum hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Assalamu alaikum Qadamjoy Janaliqlari YouTube kanalining qatnashchilari. Chaqan jariya usul kompressor sotiladi. Darvoza jasaganda kraska qilgani, temir ishlarga, svarka ishlarini bitirgandan keyin kraska qilgani, je chaqan mashina kraskalagandar alsa bo'ladi. Күчтүүлүгү 60 атмосфера, шлангысынын узундугу 15 метр. Шлангысыны узартып иштетсеңиздер болот. Телефондору экранда чыгып турат. Ушул номерге чалсаңыздар, ээси менен байланышасыздар. Келишим наркта. Tez aranın içinde satıladi. Ээсиге байланышыңыздар.